Ftit xhur wara li nħatar bħala Prim Ministru tal-Libja Fayez al-Sarraj sar pajjiżna b'mod uffiċjali biex Malta jkollha idea iktar ċara tas-sitwazzjoni fil-Libja. Wara laqgħa bilaterali mal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Berġa ta' Kastilja, iż-żewġ mexxejja kkonfermaw l-ftehimiet li pajjiżna stabbilixxa mal-Libja fil-passat fosthom tal-provvista tal-fjuwil se jkunu implementati meta s-sitwazzjoni ekonomika u politika tal-pajjiż tkun iktar stabbli. We have confirmed the fact that all agreements between Malta and Libya will be honored at the appropriate time, that the agreements we have between both countries are legally valid and there is a political commitment to implement them. Obviously, they will be implemented when the political circumstances in Libya allow the Libyan government to implement those agreements. Bl-istess konfidenza tkellem il-Prim Ministru Libjan li assigura li biex il-Libja tonora l-ftehimiet se jitwaffqu kumitati tekniċi li jerġgħu jevalwawhom u jinstab mod kif fir-realtà preżenti ikunu implementati xorta. Dan hu pass importanti ħafna għal-Libja saħaq al-Sarraj. Fid-dawn ta' relazzjoni b'saħħitha li Malta dejjem kellha mal-Libja, l-Prim Ministru Joseph Muscat stqarri li Malta hija ħerqana li tkun fost l-ewwel pajjiżi li tiftaħ ambaxxata fil-pajjiż. We are keen to be one of the first countries to re-establish that representation when the security provisions allow us to send Maltese nationals back to Tripoli to open again a representation over there. Il-mexxejja ddiskutew kif pajjiżna jista' jkollu rwol iktar produttiv biex jinelbu l-ostakli li hemm fil-Libja. Il-Prim Ministru Muscat jikkommetti ruħu li mhux biss iżomm il-kriżi fil-Libja bħala priorità l-politika barranija Maltija, iżda anke li titpoġġa fuq nett tal-Aġenda Ewropea meta Malta tieħu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Make sure that our European friends and the European family of which we are members appreciates even more the situation in Libya and tries to play a positive and proactive role so that there is progress in this country. Id-diskussjoni dwar il-Libja m'għandix tieqaf fuq is-sigurtà u l-immigrazzjoni saħaq Muscat, iżda għandha tħares ukoll lejn l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. Lura f'Mejju li għadda l-Prim Ministru Joseph Muscat kien l-ewwel Prim Ministru minn madwar id-dinja li mar Tripli biex jiltaqa' mal-Prim Ministru Libjan ftit jiem qabel ma ħall ġurament tal-ħatra. Żjara li kienet maħsuba biex tibgħat sinjal politiku, iżda li kienet żviluppat f'diskussjoni dwar temi konkreti.